U savremenim uslovima ratovanja helikopter izvršava zadatke iz brišućeg leta, jer samo najniži vazdušni prostor od nekoliko desetina metara pruža mogućnost iznenađenja. Zbog toga se brišući let maksimalno i primenjuje. Otuda i značaj obuke pilota helikoptera za brišuće letenje. Brišućim se smatra svaki let helikoptera na stvarnoj visini do 100 metara, odnosno od 100 metara pa do najmanjih stvarnih visina na kojima je u datim uslovima moguće izvršenje zadatka. Karakteristike upravljanja vazduhoplovom pri brišućem letu u osnovi su vezane za fiziološke osobine oka i karakteristike koje proizilaze iz malog odstojanja od zemlje ili vodene površine, a ogledaju se u otežanoj uočljivosti i raspoznavanju orijentira, uticaju velike uglovne brzine premještanja objekata, uticaju meteosituacije, ograničenoj upotrebi radionavigacijskih sredstava sa zemlje i povećanom psihofizičkom naprezanju posade. Pre početka pripreme za sutrašnji let pogledat ćemo film vezan za orijentire, njihove karakteristike i uticaj zemljišta iznad kojeg se leti, navođenje računarske navigacije i vizualne orijentacije. Zemljište svojim ortografskim i veštačkim preprekama utiče na visinu brišućeg leta i čini ga različitim iznad ravnog, brdovitog i planinskog zemljišta ili vodene površine. Otuda i proizilaze specifičnosti pri vođenju helikoptera po maršrutu u brišućem letu iznad različitog zemljišta. Ravnice i brežuljkasto zemljište omogućavaju letanje do minimalnih visina leta. Ipak postoje opasnosti od prepreka koje su slabije uočljive, kao što su električni vodovi i antene, što od pilota zahteva izuzetnu pažnju. Planinsko zemljište karakterišu velike temperaturne promjene, jaki i promenljivi vetrovi, oblačnost i turbulencija, što negativno utiče na mogućnost vođenja navigacije. Zbog malog broja karakterističnih orijentira, koji se zbog zemljišnih oblika često ne vide ili se vide kratko, vođenje vizualne orijentacije je otežano. Ovakvo zemljište karakteriše i usmerava brišući let duž kotlina, oštrih grebena i jaruga, uz poštovanje uticaja meteoroloških uslova i pojava na mogućnost izvršenja zadatka. Iznad vodene površine do minimalnih visina leti se u povoljnim uslovima. Orijentacija je otežana zbog nedostatka orijentira ukoliko se leti od obale prema otvorenom moru. Jednoličnost i brzo promicanje vodene površine uz često bleštanje površine vode na suncu povećava zamor pilota. Mirna površina mora uz smanjenu vidljivost otežava vizualnu procenu visine leta, što zahteva veću minimalnu visinu leta i više korišćenja radiovisinomera za održavanje zadate visine leta. Na zemljištu postoji bezbroj prirodnih i veštačkih objekata koje koristimo za orijentaciju u toku leta, a zovemo ih orijentirima. Da bi neki objekat mogao da posluži kao orijentir, mora da bude uočljiv iz vazduha, ucrtan u navigacijsku kartu i da ima karakteristike koje ga izdvajaju od ostalih objekata. Prema dužini i obliku orijentire delimo na površinske, u koje spadaju veća naseljena mesta, jezera, planine i otoci, zatim na linijske, koji obuhvataju reke, puteve, železničke pruge, kanale i morske obale, i tačkaste, u koje spadaju karakteristični vrhovi, raskrsnice na komunikacijama, manje naseljena mesta, mostovi, brane i sl.
Sa različitih visina različita je vidljivost objekata na zemlji, a i njihov izgled je drugačiji. Sa manje visine uočavaju se manje orijentiri i veća je mogućnost uočavanja pojedinih detalja u odnosu na veću visinu leta. I doba dana utiče na mogućnost uočavanja i raspoznavanja orijentira. Ujutro i predveče, kada je sunce nisko na horizontu, teže je uočavanje i raspoznavanje orijentira. Zbog veoma male visine leta, smanjene vidljivosti kroz kabinsko staklo, doprinose mušice koje se lepe na njega i prljaju ga. O svim ovim elementima pilot mora da razmišlja pri izboru orijentira za brišući let. Najvažniji element koji određuje izbor orijentira pri brišućem letu jeste karakter zemljišta. Planinski rajoni mogu da budu sa oštrim i ublaženim reljefom. Izraženi reljef je pogodniji za orijentaciju od blago izraženog reljefa. Pronalaženje pojedinih orijentira, posebno tačkastih, u planinskim rajonima veoma je otežano. Za orijentaciju treba birati markantne vrhove, prevoje, kotline, puteve, pruge i drugo. U jednoličnim rajonima, kao što su ravničarska područja i velike vodene površine, biraju se veliki površinski orijentiri, ostrva, luke, ušća reka i reke. Računska navigacija uz pomoć vizualne orijentacije predstavlja osnovni metod vođenja navigacije pri brišućem letu. Helikopterski instrumenti, žiromagnetni kompas, brzinomer, visinomer i časovnik ne obezbeđuju dovoljnu tačnost vođenja helikoptera po zadatoj maršruti. Računska navigacija se zato mora dopunjavati vizualnom orijentacijom. Složenost i specifičnost brišućeg leta utiču na obim i karakter navigacijske pripreme. Kvalitetna i sadržajna prethodna navigacijska priprema predstavlja osnovni uslov za uspešno, tačno i bezbedno vođenje navigacije pri brišućem letu. Pravilno izabrana maršruta za brišući let stvara u osnovi povoljne uslove za izvršenje zadatka i obezbeđuje postizanje iznenađenja. U školsko-borbenim i borbenim letovima maršruta se deli na polaznu i povratnu. Polazna maršruta počinje od početne tačke maršrute, ide preko kontrolnog i prekretnog orijentira do kontrolnog orijentira objekta dejstva. Povratna maršruta počinje od početne tačke obratne maršrute, ide preko kontrolnog i prekretnog orijentira i završava se na krajnjoj tački maršrute. Profil leta predstavlja značajan element navigacijskog leta i zato mu se u pripremi poklanja velika pažnja. Izabrani profil mora da obezbedi sigurnost leta u odnosu na reljef, sigurnost orijentacije, prikriven let od neprijateljskog osmatranja i da pilotu stvori sliku terena iznad koje će da leti. Za navigaciju u brišućem letu izrađuje se šema profila leta za svaku etapnu maršrutu posebno. Šema profila leta predstavlja koordinatni sistem koji sačinjavaju dužina etape i visina leta u metrima sa vertikalnim presekom terena i visinom leta iznad terena.
U drugom delu prethodne navigacijske pripreme vrši se proračun leta kao njen najvažniji deo. Od njegove tačnosti zavisi tačnost bezbednog izvršenja predstojećeg zadatka. Proračun leta obuhvata merenje putnog ugla i dužine etape maršrute, proračun brzine i vremena leta i proračun goriva. Svi proračunati elementi se upisuju u kartu i navigacijski plan. Za kontrolni orijentir biramo tačkaste orijentire, obično naseljena mesta, kako bismo s lakoćom odredili stvarnu poziciju i ustanovili eventualno bočno skretanje od zadate linije puta. U prethodnoj navigacijskoj pripremi na kontrolnom orijentiru se sa obe strane zadate linije puta ucrtavaju jedna ili više crta na međusobnoj udaljenosti od po 1 kilometra. U pripremi pilot u odnosu na moguće bočno skretanje izračunava ugao bočnog skretanja. Na osnovu ugla bočnog skretanja, pilot će u letu vršiti ispravku. Posebno je važno proučavanje maršrute po etapama. Za navigaciju u brišućem letu, maršruta se proučava na kartama krupne razmere, reljefnim kartama, skicama i šemama. Detaljno mora da se prouči izgled orijentira i uoče detalji po kojima će se lako prepoznati, a za linijske orijentire treba uočiti pravac protezanja i ugao pod kojim se preleću. Naročito detaljno treba proučiti rejone sa dalekovodima i rejon objekta dejstva. Sve specifičnosti brišućeg letenja deluju kao otežavajući faktor za vođenje navigacije. Za posadu jednoseda posebnu poteškoću predstavljaju dopunski proračuni u toku leta, ukoliko dođe do odstupanja od proračunatih elemenata leta. Vođenje navigacije u brišućem letu teže je i složenije u odnosu na ostale letove. Ustaljena pravila i postupci od dolaska na početnu tačku maršrute do krajnje tačke maršrute, međutim važe i za navigaciju u brišućem letu. Za početnu tačku maršrute bira se karakterističan orijentir, a do njega se dolazi vizuelnom orijentacijom. Od tačnosti dolaska na početnu tačku maršrute, po mestu, vremenu i smeru, zavisi tačnost izlaska na zadatu liniju puta i tok vođenja vazduhoplova po maršruti. Početna tačka maršrute za naš let je selo Ljuti Dolac. Karakteristično je po tome što se nalazi na južnom delu Mostarskog blata u podnožju brda Trtla. Preletom početne tačke maršrute počinje vođenje računske navigacije i vizuelne orijentacije. Vođenje vazduhoplova po maršruti odvija se određenim redosledom, koji se ogleda u postupnom izvršenju kompleksnih radnji i postupaka po etapama maršrute uz strogo pridržavanje pripremljenih proračuna leta. Početna tačka maršrute preleće se u zadatom kursu i brzinom za prvu etapu maršrute. Osnovni uslov za ostvarenje leta po zadatoj liniji puta je tačno održavanje proračunatog kursa. I manje odstupanja u kursu dovode do skretanja sa zadate linije puta, što u uslovima brišućeg leta može da dovede do neprepoznavanja orijentira. Brzina kao navigacijski element traži od pilota preciznost u održavanju. Greške u održavanju proračunate brzine mogu da dovedu do ranijeg ili kasnijeg preletanja zadatih orijentira, što ne obezbeđuje dolazak na cilj u određeno vreme. Precizno održavanje stvarne visine u brišućem letu je najbitnija specifičnost brišućeg leta, a diktirana je opštim zahtevima za bezbednim letom. Metode određivanja i održavanja stvarne visine uglavnom zavise od opremljenosti vazduhoplova. Stvarna visina iznad kopna procenjuje se od oka, a pokazivanje visinomera služi kao kontrola. Pri brišućem letu pažnja pilota uvek mora da bude usmerena na prednju polusferu. U svakom trenutku pilot mora da zna koje je orijentire preleteo, s koje strane, kakav orijentir očekuje i ima li prepreka na zadatoj liniji puta.
Veće orografske prepreke na zadatoj liniji puta pri brišućem letu helikopterom načelno se zaobilaze. Radi toga, u prethodnoj pripremi tačno se odredi u kom minutu počinje zaobilaženje, ali se ono najčešće vrši po orijentirima. Zaobilazi se na taj način što se u unutrašnju stranu zauzme kurs manji za 40 stepeni od zadatog, leti se 1 minut u tom kursu, zatim se zauzme paralelan kurs. U paralelnom kursu se leti zavisno od dužine prepreke, nakon čega se zauzima kurs za 40 stepeni veći od zadatog i vraća na zadatu liniju puta, što se utvrđuje vizuelnom orijentacijom. Značaj i uloga brišućeg leta određuje činjenica da se uz računsku navigaciju vođenje vazduhoplova zasniva na vizuelnoj orijentaciji, pomoću koje se proveravaju elementi puta, odnosno da li se let odvija po zadatoj liniji puta. Korišćenje zemaljskih radionavigacijskih sredstava u brišućem letu, odnosno vođenje helikoptera metodom radionavigacije, nemoguće je zbog nepovoljnog rasporeda zemaljskih radionavigacijskih sredstava i reljefa zemljišta kojem se prilagođava niski let. Na prvoj etapi kontrolni orijentir je mesto Posušje. Karakterističan je po tome što se nalazi na severnoj ivici Posuškog polja u podnožju brda Mratnjača. Na kontrolnom orijentiru vrši se potpuna kontrola, što znači da se određuje stvarna pozicija, kontroliše put po pravcu i daljini. Da bismo tačno odredili stvarnu poziciju, moramo da poznajemo bar jedan orijentir u blizini vazduhoplova do kojeg mogu tačno da se odrede smer i daljina. Ako u blizini vazduhoplova nema takvih orijentira, onda se služimo topografskom metodom presecanja unazad. Kontrolom puta po pravcu utvrđuje se eventualno bočno skretanje helikoptera od zadate linije puta radi povratka na nju. Ako se utvrdi bočno skretanje, pilot na osnovu procene od oka određuje bočnu udaljenost od zadate linije puta. I u prethodnoj navigacijskoj pripremi izračunatog ugla bočnog skretanja ispravljen kurs se vraća na zadatu liniju puta i po vizuelno utvrđenom dolasku na nju ispravlja prvobitni kurs za veličinu ugla bočnog skretanja. Jedna od karakteristika brišućeg leta je da kad se ustanovi skretanje sa zadate linije puta, treba odmah preduzeti mere radi ispravke, a prema unapred pripremljenim postupcima. Blagovremenim utvrđivanjem smjera i brzine vetra po dimu, prašini i stanju vodene površine, može na vreme da se spreči zanošenje sa zadate linije puta. Kontrola puta po daljini sastoji se od određivanja stvarnog pređenog puta radi provere da li se let odvija proračunatom putnom brzinom. Ako je stvarno vreme dolaska veće od predviđenog, putna brzina je manja i obratno. Na osnovu kontrole puta po daljini preduzima se odgovarajuće povećanje ili smanjenje brzine radi obezbeđenja dolaska na prekretni orijentir u predviđeno vreme. Na prethodnoj navigacijskoj pripremi proračunava se vrednost brzine koju treba u daljem letu držati u slučaju ranijeg ili kasnijeg dolaska na kontrolni orijentir. Vrednosti se unose u tabelu manevra brzinom. Izvršenim kontrolama i ispravkama stvoreni su uslovi da se let nastavi po zadatoj liniji puta. Ustanovljeno je da se najmanja odstupanja od zadate linije puta u brišućem letu dešavaju na prvoj etapi leta, a da posada u tom delu leta ispoljava najveću sigurnost pri vođenju vazduhoplova. Ta sigurnost u osnovi je posljedica povoljnih preduslova, stvorenih preletom početne tačke maršrute sa proračunatim elementima za prvu etapu, kao i uobičajeno detaljnim proučavanjem i pamćenjem prve etape. Nameće se zaključak da let po maršruti treba planirati tako da bude kontinuiran po svim etapama maršrute.
Prva etapa naše maršrute završava se tačnim dolaskom po mestu i vremenu na prekretni orijentir Bukova Gora. Karakterističan je po tome što se nalazi na južnom delu Buškog jezera na putu Duvno-Aržano. Kurs za let po sljedećoj etapi maršrute zauzima se što jednostavnijim manevrom, što kraćeg trajanja. Dolazak na kontrolni orijentir objekta dejstva po mestu i vremenu predstavlja jedan od najznačajnijih elemenata koji mora da se obezbedi kontrolom puta po pravcu i daljini. Brišući letovi svojim specifičnostima i osnovnim karakteristikama traže od pilota maksimalnu pažnju, kao i u drugim vrstama navigacijskog letenja i u brišućem letenju moguće gubitak orijentacije. Gubitak orijentacije je rezultat grubih grešaka pilota u pripremi na zemlji ili u toku leta. Najvažnije i osnovno za uspostavljanje izgubljene orijentacije u brišućem letu je povećanje visine leta, kojim se obezbeđuje uočavanje daleko većeg broja orijentira. Jedan od načina uspostavljanja izgubljene orijentacije je korišćenje zemaljskih radionavigacijskih sredstava nakon povećanja visine. U ovom filmu obrađeni su ključni elementi navigacijske pripreme i vođenje navigacije pri brišućem letu i u osnovnim crtama prikazan je spektar problema sa kojima se pilot susreće pri brišućem letu. Pogrešno bi bilo vođenje navigacije pri brišućem letu izdvojiti iz opštih pravila vođenja navigacije. Naprotiv, treba smestiti sve prikazane specifičnosti u okvir opštih pravila vođenja navigacije i tako ih razmatrati, učiti i primjenjivati u praksi. Samo takav pristup ovoj problematici obezbeđuje uspešan borbeni let.